Biyag, wenno patay. Tinapalabas, kanayonen ni Fatima iti asyenda, tapno agsanay nga agkabalyo. Ket dita, nakasursuro meten ni Doray. Iti sabali abangir, nakasalaw ni Rosana iti dakes alalaki, ket pinanggep na daytoy aramasen, ngem limaban, ket nakapaluspos. Kimmamangarod iti balay, dalakay dakluhop. Iti panagpampanunot ni Rosana, nalagip namanen ni Solomon, ket simken tigura na kenkwana. Dita nagpampanunot, ket kayat na ti agsuro iti karate. Ita gagayam, adto tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Kaya't ko ti agsuro iti panlakirang at master. Naamiris ko. Amasapon gayam nga agsursuro ako. Sige. Agadal ka. Nasaya at dayta na panunot mo. Tapno amom asalakniban tibagim. Madagpanggipkan ka iti dakas. Wen, master. Libre ti panagadal mo ditoy. Saan ka nagbayad? Ngam, Basta, Ophelia. Gapo taimbilang kan nga anak. Nasuro ka may sa tawan. Nagpapagayam tayo. Iso nga amamukan. master. Et sige. No kayat mo ti agsuro iti karate. Nawaya ka nga umay ditoy. Ngem no kayat mo nga isuro ka lang ni Jebalay. Nasaysaya at pay. Tapnusan kan ngagbanog nga umay pay ditoy. Sige pa, Roldan! Nagkapsot ka! Sige! Danugam da itapan tsimbag! Ipigsam ti danog mo! Kalpasan ti danog! Kung taramatan! Nabannog akon, Michael. Sige! Agi na nakapay nga rod! Kan, apay nga asak lang ted practice. Si kamot Si kapay lang! Saan nabalikan niya? Tanapigsan ti danog ko! Agi na nakapay nga rod, Michael. Kat ni, mabisinak pa yan. Sige nga rod! Agi na nakapay! O dyan, mamumasot! Ba't ka magayam? Ikaw pa'y nakasursuro! Chiboy, opo! Tapod! Awan na, mom! Kasta kaya mo. Tay pay. Nabakan! Saan ka na makalaban kanya? Inabaka! Dado! Maayatan na ka ng buya iti laban. Nalaingan na iti pasurot mo, Senyor Solomon. Kaya't nasawan, saan ang nasayang dagiti bayad mo kanyo? Nasaya to kasta. Maragsakan ak unay. Mabalin mo idan nga ilaban iti pusta, ijay pagbaludan, Senyor Solomon. Nalaing kayo na makiragat. Kasta ti kayat ko. Saan anasayang dagiti bayad ko kani Don Tomas? Wana, boss! Inabak mi dagiti nakalaban mi! Un nga rod. Urisak boss. Nakita yung mat. No kasano at tinumbak di kalaban ko. Wen, ansat. Agpada kayo kani Maskay analaing itang itilaban. Nga, boss!
Masapul latta ti inal daw panagsanay mi kinansot. Tapno mawatwata ka na yung tibagi mi. Ken tapno tumibker kami bay. Kumbong lang, Maskay. Asidag tayon iti mansyon. Intun makasangpat tayo. Agrambak tayo. Nakaunugan ti kotse ni boss. Isirak mo tunday tigay. Kat ilak ko. Hay, kastoy latan day ti agit. Nasken ama ikandado lata. Tarasom Doray! Mangisagana ka iti harakan pulutan! Agin lalaing manin ni Maskay amang mandar kanyak. Wan! Umayan! Oh, adto'y ti pulutan nyo. Ayan ni Fatima. Adda iti silid na, boss. Agbasbasa. Nasaya at nukas na. Sige. Agtugaw ka mo Doray. Tamakipagrambak ka kada kami. Ha? Rambak? Anya ti rambakan nyo, boss? Gapo tanalaingan Damaskay ken ansot iti laban. Ha? Pudno day ta Duray. No nakitam lakomano kasano at tinumbak di kalaban ko. Ayo? Wen Duray, napanak nakakabalak gaya man ti makirangat. Nasaya at ano kas to? Kat ni Maskay, tinumba na di kalaban na. Napigsaitan ni Maskay. Iso na ragsakak anang buya iti laban da. Boss, Ang tapno mapanak nakakanaimbag. Nasken nga aglaban kayo adwa. Maskay ken ansot. Boss! Nangagyo? Kaya't ko amay matangan ita. No kasano ti panagrangat yo. Hala. Tumakder kayon, tamapan kayo ditateng at iparangan. Alawa dita apagrangitan nyo. Kung makitam ti laban da adwado, ray? Anya ti makunam? ha? Wah, boss. Wun, nalaing dan. Salpag. Amuda nga pa'y suntipod-pod no arangat. Mas daw kanya, Doray. Talaga mas dawak, boss. Nalaing da nga talagan. Kitain nyo. Awan pa'y di maabak kadakwada. Onya, nakitam ti laban mi kinansot, sika Doray! Wun mat. Nalaing kayo na talaga, Maskay. Ansot. Wen boss! Onya Doray! Kaya't mo ade, lumaban ka niya, ka? Karkaritan na ka ni Maskay, Duray. Sana ka lumaban kan ka, Maskay. Takamok analaing kan. Anyay tilaban ko kan ka. Oh, nangag mo Maskay. Di nakakayat alabanan. Nagsakitan ti danog mo iti abagak, Maskay. Apay, Doray. Saan mo ka din akabalan ni Maskay? Sige, Duray! Balsam! No di ka lumaban, Doray! Bukol to amin na napasit ti bagay! Kasta gaya mo. Yak kaya't tilumaban. Pilitan na. Sige! Patgan ka, Maskay. Mapantay iti tanga ti parangan. Talabanan ka. Boss! Mayat tilaban! Kasta! Mayat! Kasta ti kayat ko! Boss! Natumba ni Duray! Natumba! Inalis to am titimak na Doray! Saan na kita nakabalan? Amunan ti makinabat. Talaing akon! Ngamnasken asiputak.
tigaraw na. Naot balance ni Maskay. Kat natumba. Ay, jay, boss! Timakdaran ni Maskay! Agpinpin na liiw da itigaraw! Daytoy pa! Inabak na ka ni Doray, Maskay. Talaga ka di ka nakasursuro. Nagsakit ti kogtar na, boss! Rapas sabat dagiti saka na! Anya rapas asasawam. Salbag ka. Nakachamba lang na Doray, boss! Kasano ako naman nakatsamba? Kat nakita no kasano nakaakinugtaran. Itala na ita, boss! Maskay? Diyak kaya't ti pasurot nga awan amuna. Iso nga agsuro ka, anaing pag. Wan, boss! Sinalak ni baklang tibagik, boss. Kunamasan ka analay nga makilaban. Ngem itim pakitam, Doray. Nalayang kamatgayam. Kat inabak mo ni Maskay. Nasiputak lang amin, boss. Kan may isang, talagang amin apatayon nak ni Maskay. Mariknak ngamin akayat nak apatayon. Iso at talaga alinabanak. Kaya't naka apatayin? Wan, boss. Nabayagan akaguranak ni Maskay. Kat nabayagmatan akayat nak adangran. Saan lang adangran? No di kat kayat nakun abaldadwan. Wano patayon. Aniya? Boss, jak kayatan ti lumaban kadakwada. Tanong mabalin, ang paayaklatan ang babaw na dito mansyon. Tani Fatima, ti pangituunak iti atensyon ko. Jak kayatan ti laban-laban, boss! Nalaing ni Doray. Ang so. Anya nga ta, no iso ti ilaban ko inton sumaruno. Ijay pagbaludan. Boss? Bilibakan ko, ana. Boss, nalay nga talaga ni Doray. Amuna talaga ti makirangat. Akasla addan padas na. Wen, ansot. Mayat launay ti pampananudan. Ni Doray ti ilaban ko inton sumaruno al laban. Umanugot nga ta ni Doray, iti kayat ni Solomon ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dingken, tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wano patay! Biyag, wenno patay. Inapalabas, agsansanay daroldan ken Michael Adumanog, babaan iti naramid ni Michael a punching bag. Saan lang iti panagdanog, no di pa'y kat iti panagkugtar. Kabayatan na, nalpasan ti panagsanay dansot ken Maskay, iti pan nakiranget. Ket tapno mapanagnakan ni Solomon ti kabaalanda, pinagranget ng harud ida. Agpadadaan na laing. Agpanakkalmet ni Maskay ken ni Doray, ket kinarit na daytoy nga aglaban da. Dinanog na ni Doray iti nabidwa. Nagranget na nga rod, ngem naabak ni Maskay. Gapo iti dayta, may sa aplano ti simken iti panunot ni Solomon, nga ilaban na ni Doray iti pagbaludan. Ita gagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wano patay! Wen, pampanunutat ani Doray ti ilaban ko inton sumaruno al laban. Boss, Nalayang ni Doray. Atiw na pa'y ti lalaki na makilaban. wen nga rod, boss. No aglaban kami adwa. Ang mga no abakan nakmat. Nga ta? Unngag paiso. Ti anya, boss. Ayabam ni Doray. Takayat ko ang makita ti laban nyo adwa. Boss, Aglaban kayo adwa. Tapuyag. Aday ta,
Naisagana kon ti makan ansot. Ayabamon dabos kan maskay. Duray, kayat ni boss ama matangan ti panaglaban ta. Anya? Kasta ti kunana. Kan amum ka di. Sika kano ti ilaban na iji pagbaludan. Anya? Ilaban? Wenduray. Ti laban iji pagbaludan. Kat ison ti kadakalan asugal dito'y ili ti bugalyon. Nasumok ni boss day ta asugal. Anya? Nalalaing ka kanong amin ngam ni Maskay. Kat ita, kayat na may matangan ti laban ta. Awanan. Narigat san ti sa adag dito eh. Aramidan da kami ni Boss Solomon nga ay ayam. Da kami ti laban na. Da kayat da ito eh. Oh, kanya. Nakasagana ka yan? Wen boss! Duray! Nakasagana ka? Wan boss! Sige. Agrangat kayo kanansot. Takayat ko ang maimatangan. Saan ang mabalinti kayat ni boss? Yak kayat asyak ti laban na. Isabakit din ti karagkad ko. Boss! Mababak mata ni Doray! Nalalaing ni Ansot, boss! Natumban ni Doray, boss! Saan samat na makatakder, boss? Tumakder ka, Duray! Awanan, boss! Sana na makatakder ni Doray! Duray! Tumakder ka na! Saan ako ang makatakdar ang suot? Di ako makalaban pa eh. Gaputan na ulawak, iti pa ng danog mo kanyak. Naabak akon. Nalalaing kayo nga dayo kinimaskay ng iti siya. Di kan makalaban pa eh! Tumakder ka dito! Naabak akon ang suot. Diyak kaya itong tinumapan. Oh! Boss! Naabakan ni Duray! Sana na makatakder! Imbagak mat ngaminan ang nalalaing damaskay kan ansot, boss. At daya ka ba ulak kadakwada? Di nakpagpungtutan, Doray. Nalaing ka. Iso kayat ko si katilaban ko iti pinustahan. Ha? Wen? Boss, maabak kayo lang ah. Anya nga iti amok. Intun kon, isukat day tati patay kon. Ay awanan ah. Asinon tupay nga iti mga iwan kin ni Fatima. Imbag ano kayat na ti sabali ang mga iwan kan ko na. Anya? Imbaga na kanyak, adyak kanupan panawan. Tapi nanawan lang arudan tinana. Sa kalpasan na, panawak pa'y. Di ad-adan nga gliday. Sipod maladagan ni Fatima, boss. Dua kami kin ni Rosana, anangay aywan kan kwa na. Iso adi makal ni Fatima, kaduanak mo. Kat no mataya. Awanan ah. Naimbag no dati sa bali ang makaanos iti ugali na. Tamuyo mat ti ugali ni Fatima no daduma, boss. Agdangran po'y. Bueno, saan kan nga ilaban pa'y? Ni Maskay, ti laban mo, boss. Tano siya, ang mga numatayak. Ay awanan ah. Saan dak ko man nga ibibiyang dita pinustaan nyo. Dati kayat ko, ipamaisaklatan ti agserbikin ni Fatima. Bueno, saan ka napilitan, Doray? Gaputa mayat matirason mo. Numatay ka, amangan no siyak ti kagura ni Fatima. Kabailak nga abakan ni Anso. No pa'y nakaadalan iti pan nakirangat. Ngam na saysaya atan ang nagpapakakan ko na. Narigatan. Amangan no ipay-payso ni boss. Asyak ti ilaban na iti pinustaan da iti sugal. Narigatan. Amangan no ipay-payso ni boss. Asyak ti ilaban na iti pinustaan da iti sugal. Narigatan. Narigatan. Amangan no ipay-payso ni boss. Asyak ti ilaban na iti pinustaan da iti sugal. Narigatan. 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 Nar
Wah, diablo at talaga di Boss Solomon. Kwarta la ti abday ti utak na. Idinto ta nakabakbak ng langaro dun. Oh, ano ti bang panunutom dito yung kusina, Doray? Da kayo gayam, boss. Awan ti pampanunutak. Day talaga ta. Rik-rik nagpailang ti sakit ti bagik. Gapoy ti panang kutar. Kan panang danog kanyak ni ansot. Kasta ka di? Oh, boss. Nakasaganan ti makan. Sumango kayon iti lamisan. Tainak ayaban daan sot kan maskay. Agraman ni Fatima. Michael! Agdiretso ta ka din ni Kalabaw? Saan? Agsublita pa'y. Maudi na pa nagrikusta. Anya? Nabannog ako niya jagjaging. Darasam kit di. Umaykan! Michael! Nabannog ako niya. Nga magtungpalak latakin ni Michael. Uray nak, Michael! Michael? Nabannuga ka nagjogging? Kasta talaga pagsayatan tati kastingar aramiden taroldan. Masapul la papigsaan tati bagita. Isuasaan kan ngagreklamo. Nang runa pa'y, takayat mo ti agbali na pulis. Iso nga itapay lang, sa ganamon. Takas to'y tumot lang ti aramiden yun to. Wan matkit di ah. Kentap no napigsa ti bagita. Alumaban ka dagiti mangdangdangran ka data. Nang runa pa'y, taumad-ado ti grupo day di aperyong. Kat iso ti paglaslastog na. Wan angam, awan mat kabailan nakin ka. Kita pinagdaram di muging na. Nga mamok, balsan nak day jay. Iso anas ka na nakasagana ta ka na yon. Michael? Ala, agi na nata pa'y. Kalpasan na. Agdigos tanton. Kat agar mo sartan. Tasumrag tamanan ni Jay pagadalan. Wanya, nabannog kan, Ophelia. Uwan, master. Nabannog ako. Ngam saan na balin? Tinabatag. Makasursuro ak. Sige lang. Aginanakan. Sana maala day ta iti dinadaras. Ti panagsuro kat ininot lang. Master, No ita, dagiti pay lang exercise ti isurok kan ka. Tarumbang mat nga ammum dagita. Kantap no maikondisyon mo ti bagim. uwan, master. Kalpasan dagita. Ininot nga isuro ka. No kasano a dipensaam ti bagim. Nasaya tayo may kadituyayan ko, Senyor Solomon. Kaano ti sumaruno alaban, Don Tomas? Inton Sabado, apay, kaya't mo ti makipusta. Ilaban mo ka din dagiti pasurot mo. Nasaya at launay. Saan nga isuda ti laban ko? No di ket ti maysa kadagiti taom. Saan naparikot, Senyor Solomon? Ibagam lang no asino kadakwada ti kayat mo nga ilaban. Tay kondisyon ko. Tauray siyag, makipustag man. Ngam, sabalin to alaban. Sige. Ngam saanen ani idot ti laban ko. Mangkita kiti sa bali. Saan naparikot na ita? Sige. Ingka mang kita iti ilaban mo. Nukas ta, boss. Makipusta ka manen. Wen ansot?
kayat ko ti mga abak ita. Kayat ko asubutan ti dakkel a kantidad anaabak kanyak iti kalabas. Boss, sino nga iti ilaban nyo? Ti maysa kadagiti tao ni Don Tomas. Sige, makamu kayo, boss. Sabay ko mata mga abakan. Tapno makasubot kayo. Dadakkalan dagiti mulak diti likodan ti balay. Mabalinan nga apitan dagiti bungad. Talaga akaimaak ti agmula. Nabiyag amin dagiti inmulak. Ita, mabalinan nga apitan. Uray kastoy lang kumatipyak ko. Basta ka din dagiti ipatpatid ko itipyak. Iso sa anak amaawanan itinamnama. Ama ka din nakmatlayda. Irugi kong ti agapit ka dagiti mulag. Tapno isupay nga ilagok. Kan mangipanak matan itinatang apara ka da master dakloho. Gumatang kayo itilagok anatang, kabsat? Wan, kabsat! Nalakalaang. Sige, gumatangak di tatarong, okra, kamatis, kan parya. Agyaman na. No, adang tumanan lakom. Umay kan tumanan dito ayan may. Tagumatang kami. Tanay, awan pa'y natang may ita. Wan, kabsat. Ate ti Diyos, Ophelia. Uminom ka, balasan ko. Agyaman na nadalen. Nabang-aran nga minom. No kumangamin, ta dito ikan balay mga agnaad. Iti kasta, saan kan amabambanog nga umay dito eh? Saan amabalin, nana? Ngamin, adda balay abambantayak. Kan adamot mulak asibsibugak iti agsapakin malam. Sabagay, Ni master, nana? Sa dino ti ayan na. napan na sinarungkaran dagiti estudyante iti eskwelaan na. Nana? Hmm? Kumusta di anak yung agnanaod iti Amerika? Nasaya at kano ti kasasaad na, balasang ko. Ay, kailiw mi nga rodan ti anak mi. Ngam saan da kanupay ang makabakasyon ita dito'y Pilipinas. Napintas ti anak mi. Kasmetlakan ka, napintas. Adaan mo tan iti anak at talo. Dua babae, kan may sa lalaki. Kastagayam, nana. Nasingpat tinaasawa na nga Amerikano. Iso anaragsak ti pamilyada. Oh. Kaslaad da kay papananday ta panagsinnaay mo itinaunag, Ophelia. Uwan, nana. Adda. Oray siyak. Adda anak mat, iti talong anak. Anya, adan anak mo? Uwan, nana. Kat. Agluwa ka matan, balasang ko. Apay, adda ka di parikot. Mabalin ka di nga ibagam kanya. Ibagangatan ni Rosana ti pudno a kinataw na. Gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika Jun Rebutazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon.
Biyag, wenno patay.